Siku ya leo tuko na shukrani kabisa kwa sababu makanisa yote wamesanyika kwa sababu ya amani. Tunaomba Mungu ya kwamba amani irudi kwa sababu tumezusana kwa muda mrefu sana na tumepoteza watoto wengi na ni kwa sababu ya kukosa amani. Siku ya leo makanisa zote wameunganika ili tuombe kwa sababu ya amani. Kwamba tusanyike leo mahali hapa, kuite mapastors ya lete maombi ndio amani, ndio basi kesho sisi tamuongea mambo ya amani, kuhubiri kuelekea watu wetu ya kijijini huko kwamba sisi imeamua kuleta amani. Nataka niombe serikali yetu muungane pamoja mkono na Profesa John Kroblo Nyang'apua, mutusaidie, muinue yeye mikono, musaidie. Mimi nataka serikali yetu hata wale ako county, wale alipata ujakuzi juzi, mkue pamoja na yeye, alafu mutuunganishe. Kama raia tumejipoteza watu wengi, kama sisi wa mama tumeumia kilio kila siku, watoto wakati wako shuleni uko na wasiwasi, lakini tuko hapa. Serikali kama nyinyi mnajua, sisi wakaaji hapa, mutusaidie sana. Ningeliomba president, the same way you did when you were deputy president, ulituita viongozi wa pokot ukatushikisha pamoja. Why don't you repeat the same formula? Kwanza wenye wako inaonekana wenye wako sasa uongozi hawaelewi. Ulinilazimisha mpaka tukapendana na noko. Tukaenda safari ya mbali.